Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning qattaloqchilari, salomatsizlarmi? 2 aprel 2025-yil aldida soat 17:00 ga qarata kurs valyutalaridan tanishib olingizlar. Videoga like bosganda unutmangizlar. Andamasa Ihsan Ltd dollar 86 so'm 60 tiyin, rubl 1020 102 tug'anlar. Funt 107 so'm, yuan 11 so'm, dirham 22 so'm. Nadir Group dollar 86 so'm 60 tiyin, euro 93 so'm, rubl 1022 tug'anlar. Ушул жерде эң өйдө экен достор. Brent акча алмаштыруу жайына доллар 86 so'm 60 tiyin, euro 93 so'm, rubl 1018. Tug'anlar bul обменкада доллар 86 so'm 60 tiyin, euro 93 so'm 20 tiyin, rubl 1020. Ушул жерде дагы жакшы экен, dirham 23 so'm достор. Бул жерде Талисман плюс доллар 86 so'm 60 tiyin, rubl 1012. Эң төмөн ушул жерде алып жатат рубль боюнча. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.